mana nih? Wow, ternyata ada teman-temannya guys. Mantul. Ada ondel-ondel dari Alisa Kanaya, Alisa Betawi. Wih. Waduh guys, kita ketemu ondel-ondel nih guys. Waduh, mantul guys. Ondel-ondel baru nih guys. Wih, ini ondel-ondel siapa ya? Sinar Kembar guys. Waduh, mantul. Ondel-ondel Sinar Kembar guys. Sinar Kanaya guys, sorry. Waduh, ini sanggar Sinar bintang Sinar Kanaya. Wow, mantul deh guys. Kita mendapatkan ondel-ondel terbaru lagi guys. Sinar Kanaya. Wadidaw, warna batik cinta tanah air guys. Wah, keren guys. Waduh, mana nih Sinar Kanaya? Mau kemana nih? Wow, ternyata ada teman-temannya guys. Mantul kali guys. Waduh, wadidaw, banyak teman-temannya ondel-ondelnya. Banyak bocil-bocil juga ternyata. Wadidaw, mantul banget nih. Wow, keren guys. Ondel-ondelnya guys. Ketemu sama apa itu namanya? Sama apa itu tadi namanya? Badut guys. Wah, itu bocil-bocil. Ya. Hah? Ondel TV di rumah? Ada banyak. Waduh, kayaknya di sana ya Cil. Hah? Hah? Iya. Wah, banyak hiburan guys di sini guys. Wah, ada kuda juga, ondel-ondel, badut. Keren guys. Yuk ramaikan yuk Cikunirnya, yuk kita ramaikan yuk. Widih, mantul nih guys. Wow, mantul kali. Ondel ke sana guys, di band. Waduh, jatuh guys. Ondel-ondelnya jatuh guys. Priband. Waduh, Ian guys. Ian emang tukang jatuh nih guys. Wah, seru nih. Wah, ada yang joget juga guys. Wow, mantul.
bengkel guys. Waduh. Waduh guys. Wow, ada ondel-ondel baru lagi nih guys. Mantul. Ada ondel-ondel dari Alisa Kanaya, Alisa Betawi. Wih, mantul guys. Main layangan guys. Waduh, mantul. Iya, main layangan, ondel-ondelnya guys. Wow. Keadaan semakin ramai guys. Semakin sore semakin ramai. Waduh. Ini luar biasa Cikunir ini. Wow. Mantul. Tepatnya adanya di Jati Kramat ya guys. Di Jati Kramat Bekasi. Wah, yuk kita ramein yuk. Kramat ya. Waduh, aminya via mana ya? Lama banget nih belinya. Waduh. Sudah mulai pada pulang guys. Sudah mulai sore soalnya guys. Wah, ondel-ondel pun mulai berangkat pulang guys.